Hello, 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 perlok baro yang kai sikaway kuno ka ban pin penhe ya ka followers upon Instagram dapat free baik mo dan kam pinla man follow ya kidrone kuno ne ke pila ban yo free baik ka followers Instagram ke perlok baro saat na minta pindah apa Chrome pila pandai Chrome mah Chrome saya dah pila lek Chrome pila kan ban ni kan ka option ni ba ni thok kerteng search ni mah pun kan kerteng ba thok ni ke dah pila i kan kerteng pila ban klik ni ka option ban ukong pila dek dan dah pila long ini ke dalam poi kan kadur ni dalam ni kadur pila ban kenyap ni badan pila mah ni jorok dan pila ban dah pila dek ban kenyap ni PM ni free Instagram followers ke klik ni pila klik itu dalam yang sekarang page perlok barok kala long ni page kala wan ada page ni keluar itu komen jangan ada sia dia start kan tuar kan ni sehingga start kan tuar kam doi eru long kai jo free baik ka poi kan Instagram itu tapi lah poi klik ni saya tua mana tapi lah poi yang ni so I can get start mah perlok barok get start pila ini get start ini step 1 step 2 pila kan ban lani pila kan ban ayu ban thok yo itu username trong pi ukerteng ha Instagram trong pi mah ya ni so ngan thok kan ta nga dekat if I can know how find my profile you can up in the section here like long zero minta lah dap ni lah verify nak klik ni sama ni ai kan kita tak lima kita lah dap sila pendek nak mah sila pendeknya okey kalau ada kan itu silakan ban open ya ke Instagram dan semua silakan open ya ke Instagram dan ke don hi ki jat ki app se boblong la phimlong sa comment sanga bat sa subscribe ya ka channel bat like and share nang ngaru ban yo su ya video ban la su ban kemi bless you